Puipuinga o le misela. E tāua le whaanofo I se o lea wa a fia I se potu. Po se painga mamao le whale. Sau mamao mai le whanau witi ma tina ma itanga. O le vai rasi o le misela. E whea vea I le ea ma pipi I lunga vaenga. Lo nofo ma whea lua I ai le wa a fia. Ma lo lei mo lo soifua whaana natura. Whao ngā se solo susu e wha susu ai le tino le wa a fia. A wa le fiva. Inu vai a uli. Niu ma ia tele whala au faisua ma whala au aina I mea ai tau mafa. Whao ngā le tali fifonga ma fufulu mamali ma I teili uma. Mue lo tau sia le ua a fia. Ia mamava ai ngolo o kuka I mea ai. Tau mamao men fuanga tumutumu. Ma wa ai se foma I pe a whai ua ti ngā ina. Mana tua e le ai se tau o le tui pui pui e tasi. Ai onga a fia ma pe a le whaia lo tui pui pui. Puipuinga? Hello? Dad, may lo kuping o la lo kaya nga kuping nga National Bank of Samoa. Umang kakangwang sakit ayo. Yeah, win may pera mo kupi. E wala isang pagkakele lama. Ia whea lo, ai ka oi ka pulu kumulai na whakupi. E se me la ka oi for kupi. Oi aia. Whaonga ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank. E te avea ia iau se reni mai lau tau ngā tupe le National Bank. Anga e le Digital Mobile Money. Matalai nai I se pasing tala tupe. Po o se la la tani. A le Digital iso o se taimi. National Bank of Samoa. We are Ia e tau le nganga le fia ia ma le whaafitai le tua ia e toi whaatalofa toi le nitu lao le afiafi ia le aso lusfum le ono ne o masino o Novema I lona tausanga I lua awhisuruiva I nei Samoa ia whaapeofu I maapitalia o New Zealand ia au le aso lusfum lima ne o Novema ia inisi o tunu upe o Amerika le o lo mafuta mentoa tele ia ma Amerika Samoa manisi o territorial malo tele ia te au le nganga le fia ia o te whaafelo ia tuai le suafa manu malo Yesu Keristo ile nei tu lao le afiafi. Tanton le nganga ia ma le whaamoe moe o lo manuia o tō uma ile lofu le anga leo le tua e ui ia o lo fea ngai Samoa nei ia ma se tūlanga sili o le whanua noa le to I tau whaahilo ia se taimi whae o luma o na tu inatu whae leo se talala te mai ia le tūlanga wo o le whaamaioti ia wa afia I tātou atunu ia peitai ia e tu inatu pei lumo le tua e ala I tālo sanga ma ana pongi ia I le nei vai tau e mise lavo nai whanau iti ia e pei o le tu ina mai pefo tuanga ia mo tātou mātua e mise o ainga ina ia pui le lei whanau e mise o nai tina mai tanga I nātou ia lea ua whaalia mai ia e whaisi na onga o afianga e ono afia I lo lātou soifua pe a lutia e ala ni nei whamai ia te au la le nganga fifia e whaata lofa tua I loo tō pa ia ma loo tō malo whea lava lo e mafuta mai ai ia po Samoa nei o atunu mamau tā lofa lava ma lo le soifua ia whapuponga ni o tātou pokalame pe o le masani ai TAUAFIAFI ma le LOABAY ia e ui fo ia loo tō ngia loo so atau ia e au pea ia o na whaatino pe o tātou pokalame pe o na sawai ia I le tele o aso. Ia e whaafeilo ai atu ai nai tina mata mā tutua I la o tau tapo inga mau I so o se vaenga o lo maua ia tātou whasalaunga tā lofa lava ia te o tau ia o le au ulu sina ia ma le au fuelo loa ia ma I la tau ia o lo tā ua o matua tausi I so o se ainga ia whaatalofa te lo pokalame o le TAUAFIAFI ma LOABAY le ngata I lea o le ngaluenga tā ua le au salevi ia mise o so se au ona tofi le tua I so se vaenga le lalo langi a mise o Samoa nei ma lo lava le onusai ma lo lava le tatalo ia o la au tu tatalo ia o lo malutia I pea ia au alofa ia o lo tātou tapa au sili langi ia Samoa ia le nifo launga o whai ui un nei tausanga e ui lo whia ngai tele o ainga ia ma mawhatianga ia le wala au pa ia I nai whanau e mise o e ua ma o mauso I fua nei wha mai ai tātou te le loto vai ai tātou te tu watu pei lumo le atu e ala I tālo sanga. Ia e pei lava o na masani ai tātou pokalame I lea fiafi. Ia e au lava o le sila fia e mana tua foi. Ia o le vai tau lava nei o Novema nga I se vai ngo a perila po o mati. Ia o tā ua le vai tau o wha. Ia e le lei lava la ia lo sila fia o le tūlanga o le tau
ia I sio tātou atunu o Samoa nei. O le tala ni o tau, ia mo vainga o mo Samoa fa mawina lo fisa vai tau, afa le 5 I le afiafi nei, aso rusfuluono Novema, aso lua fisfuluiva. Winga o le tau, o au sa vine le lai o lo ufti ai Samoa. Ai pe tai so vainga o pe au mama o le eolo o ta auto I saute sisifo, mai la tunu whaatasi ai au matimu. Ma o polu atoa I le po nei, o lo whaapea matala tau e au aoa matimu te unwa vasolo ai, mai feo lolo ma mafa ai popo. E whaasolo ina le leiwing o le tau I le po ana nei. Mo le motutele I sa la whai, I le po atoa lava ana nei, e au aoa matimu e te unwa vasolo ai, mai feo lolo ma mafa ai popo. E whaasolo ina le leiwing o le tau I le po ana nei. Ma le anga I atu le aso a tai au, le tai au le ale lei le tau vangana I nai timu. Ia. Okay. Ala tu ina mai pea tala tau ma ne tua. Ia. So o se atu nuu lava. Ia e ao ona sila fia vainga uma. O loo anga iai. Ia le tau. E fua I foi. Iau fofonga fai I le aso ma le aso. Ia. E sa o ele tala tau. Ia. O lea lava e va aia le tuto wanga nea fiaf. Ai na mutua I vevela lava le tai au. Ia. E le eisi e tūma te e o suhinga lava le tau ai ai. Ia o suhinga lava le tau e pe ona tātou wa aia. Ia ona nevai tau. Ia. Ma le tūlanga e pe ona iai le tele o vaenga wha aniuki via e meise o kasa o ona. Ia le o mafua I ona whaalongoina. Ia le vevela winga ese tele o atunu. Ia a o isi atunu. Ia o loo o whea ngai nei ma le maruru e pe Amerika. Ia e toi whatalofa atua e la tō leo mafuta mai, whatalofa atu leo so ia epi o sefo, lo mafuta mai I California I Amerika, tā alofa lava epi, alofa tele ati ati oe male ainga, whaftai mafuta mai, ia e lenga te leo Ioana whasavalu, ia ma lo lava le soifua uso, ia o lo mafuta mai na I Perth I Australia, ia o te iloa I o le taufo I Australia, te mine ua matuave vela lava pe o le tā oa Ioana. Ia o le whai tete la mo tātou e mise o e malanga mai, ia I fsui ingo le tau. Ia, ai, a o le I o atu statou malo longa po o lava lea. Ia, fia wha mawina fo ileanga ngal whaaftai nisi o company, e mise o pisilisi, ia wa ana le se noa lātou, e le mawhai una tātou whailua I pēa ala I tātou pukalame, wha ngaso le solo I lea so le aso. Ia e whaatalo whatua I le pulenga mlau whenga ringa le EPC po le pulenga o malusi anga tau e le tise ia le fionga I a sila ia po tolonga tātile ia e mese le pulenga mlau whenga ringa a tola val EPC ma lo lava ngā lulue o lo wa aia pea le malo lo le EPC e ala li tele o latonga ringa whai I lunga o le ala tele a mese la o le temi nei ia o le whaiwa mo o le temi ia o sauni uni sa moa ia wha, ia ai mese o lo longa vangwa pena, ia o se tasi neo vai tau e le malo lo e ripisi ala ia la teo fofuanga, ia o alawa pupuingo sa moa ina ia maua pena e le tisi sa le mo. Ia e le whaangalo ina fo le tau tua, whai pea le tātou a pulenga o tangata ta whao mai mau mai fafo, po le Samoa Tourism Authority, ia le fionga ia whaamtoa inu, e mese pulenga mo le whainga luenga ma lo lava ngā lulue nei fo I aso lua ia le ngaluenga tau amata ne fo I vai aso ma lo lava ia te o uma ia e ale tau mawhai e whaalau I loa ia sa moa ma talasi po sa moa ma tango fie o lo au mai e whai whautuanga le ofisa o turisti ia I ainga uma tau tua nā le tu mama ia e fsosoa ni tele le tu mama ia o lo sisi o manga e ala le tau tinea o le le wha mai le anga e pe ona afia I sa moa e ala le visela ia o le o fisa lau tu risi o lo la mua vainga lea ina e moti no mama le atunu I so sona vainga ia ale ngata lea ia e le whangaloina le so ani mai al tātou Skyview Villas pe o sila fial whaltan malo Skyview Villas o lo I tia papata ia e meise le lātou no fuanga leo whaingoa ino the well venue ia mo so whata singa whaipoiponga ia o reunion ta ainga o le nofuanga le lei lava lea ma lu toi mana ia le view po le vai mai lunga ia wa ina tia pata
taugofia latou faletali malo ia so o se potu self-contained ia e whaamaliaina oe i lana auaunaga faafesootaʻi le Skyview Villas i lunga o le latou Facebook page i te maua ai so o se vaega o lana auaunaga mo so o se tagata asi mai sa monei e le whaangaloina fo le whale ofu numere tasi a le Piva's Boutique o le lango au tūleo tātou tala i tāloa whatalo whātu whatua ia Maria Piva ia o loa fo ia se le toi whei loai ia ai mai se o le au whaingaluenga atoa ia ma loa lava ia le tauatai ia mo so mana onga mantua le wala lata sfia so la e Christmasi a fio ane i le Piva's Boutique ia i nai sale ofi whaafsanga i ma le maali e le mawhai ona emisia fisili ia e te malia i so se au nanga i se tau whaamlia loto e ala i la e o tō nginga bang pena ia e le ngata i lea ia e whatalo whātu fo i le tātou whale tupe numeratasi i Samoa le National Bank of Samoa whale tupe o tangata anu o Samoa ia i le awhionga tei whono ia a pete Meredith ia ai maise o le pūlenga atoa ma le whinga luenga ia i lana au nanga malu sila fia le au nanga whaamlia loto ia a le National Bank awane e misia o lo o mawhai o na e anga vaai ia pe a whai ia o le nai whaawhinga tāona whaisau te ngā tupe whinga tāona e malanga mai le taulanga i le whale tupe whailau te ngā tupe ia o le tala fia e mawhai o le whaonga i nā i le au nanga foi le digital mobile money na whailau now areas tala ia e te tau le popole i la o le aso mua le masina ne o Novema le na amata i promotion le ale National Bank e mawhai o ne le tala ia ai mawhai o na e manu maloa ia vea o e ma se tasi o tangata o le whapeo na manu malo ia i ni whainonga mawai e pei o le no nofo fue le more resort i savai mo tangata e toa lua ia le weekend ia ai le ngata i lea e mawhai o ne manu malo e fu telefoni sili ona ananga tātou e tangata o le S10 telefoni na o le latest ngā Samsung lo ia mawhai o ne malo ia o lo ia info fuanga le aso suntolo o masino February lua fedua sfulu o le awhai o tātou se ina ia mawhaalau i loa i fo i lātou o le amani malo ia e whato a wha mai ape umale au ngā o whaidonga nei ia i le weekend tonu lava toi tu po le Easter weekend ia ai mole sila fia o le au whaafonga ai me se lawa i lātou o lo lala i Samoa nei e na le whaatasi a ona e alu i tono se ile e le mawhai ona e alu ia e koe alu pe o le whainga le text o le telefoni e ke peki e ka alonga i masangi o ngā whai e promotions whapena le aila you can only enter once ia ai whaingo fia ona e le stala i le Easy Bank mea nau whaingo ina i le Easy Bank ia ona o le whaingo fia whainga ina telefoni whia vea ia o se tasina o unanga le tātou whale tupe anga le lei o le National Bank of Samoa ia e pei o na whailo mai ia ai e mawhai ona e maua ia nisi whaamatalanga pa e so time telefoni lua ono fitu ono fesili ia mo le au whainga lau funga fia le National Bank of Samoa ia e mawhai ona whaamamlama ia o le au nangana na le Easy Bank e te lesta lai i lunga telefoni whea e te le tau malanga mau mai ia pia nei ia ai mana ia e fesili mai ai wala au le numera na lua fitu ono mo so whamtalanga ia ai le ngata i lea whatalo whaatu le pulenga bla whinga wenga tātou ai lima breweries ia wala lata whai asfia pe au tamba ia mana o mia teleopati ia e ui o lewo tolo teleopati ona o le whama e misela ia ai le tu ai lava tau tu alvai lima ia lo whai pea ia inisi wha moenga ia male lato anava tauna e tu ina mai pea wha mole so se tasi e tau fia la malosi tau mawha pūlea drink responsibly ia e puipuia mai eilo so i fua
ia le foi vai tau va ia le tele fa la lave ia tutupu mai ia ono o lunga lava o le mawhai ona e pūlea o le awa malosi. Ia o nisi nao tātou company, ia ma pisinisi, e pe untu mai le tau au, ia e tātou te ngalu due whātasi, ia wālawa tui nātou tātou pukalame nei, o le National Bank of Samoa se tasi leo lango tātou tala mai Samoa, leo wa adua i ma tātou whatan maloanga le Skyview Villas. Ia ai whatalofa atu Ioana Fasavalu, ia o li tia whaleau ma alo lava, Paulo Tosi, e Filippo Leolahi, ta lofa Filippo Fritz Telefoni. Ma alo lava sai foi ate o tau leo ma futa mai, whaftai lava lea veo tau tua ne LOABAY ma upa anga i so sengale aso. Ia al tamini ala tātou o si na whawhiwhia po lava lea, ia te liu mai, ia on tātou o le whamdianga soi fua mas whanau, e pe o na masani ai, lango malosi ai, le tātou company anga le lei, le Freight Plus, se tasi neo company, lo tuina mai pelo tau au, ia walawa tātou pokalame, whatalo whatoi a Ramona, ia tui loma Ramona, ia ai mai se o le fionga le rifai pule a whamui nao Wayne Fong, ma lo lava le on sai, ai mai se le pulenga mlo whenga renga, i tiu te alo whenga ia la yuta whamo moli, ia i so se teimi, ia o walawa, ia le atunu pelo Samoa. Ia, ai, o nei te mea la tātou woisi na malolo pupu mantua a whai e isi si olo wainga o wo o lo o whamarutina sai fuale aso ne aso lusfulu ono o Novema. Ia, tuina mai lunga tātou alai, ia, e tuina tātou noa ma se tau e pe un lango malosi ai le Freight Plus. Te minei o la tātou woisi na malolo ma te liu mai, whamurianga sai fua mas whanau. There's no other views like the Skyview Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. There's no other views like the sky. Walau malama lele ia inga matulang manaumia mo le fao inatu le elitisi ilo mau ta por bisnisi. Olatus, oi kia umor. Oma, koia le kisi. Oi da guano fo. Koia la fai modi fai le seng. I fa pe kai wa so sisi ngamia. Ia, la fai modi fai long le seng i fa kanga la kula fo le kisi. Ka sa inga pe hika wa venga o kisi. Okay. O me fui pe. No payment, no power, brother. Monisi famtalanga vala au mai leono 55 o leono 55 la se fa amole mole kuli se kasi malulu wi amole alova mai bai ni ma fa amole mole Tani mai se chaika tani mai se Coca-Cola tani mai de rasta tuanga mai le whana tonga malo si whana sisi. Tutongi wape lau pili ngoli, ai le i a toa le tolu sfulwaso, taluna e tau maina. e tau O se fautuanga. Dad, mai lo kupenga ola lo ke nga kupenga nga National Bank of Samoa. Umang kakangwang saki raya. Ia, win mai pe amol ku. E wale sang pafkaikele lama. Ia whea lo e ka oi ka fumo kumule inga E nei se me la ka oi for kope. Oi aia. Whaonga ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank. E te avea ia iau se leni mai lang jaunga tupe le National Bank. Anga e le digital mobile money. Matalai nai si pasing tala tupe. Po o se la la tani. Ale digital iso o se taimi. National Bank of Samoa. We are sa. Ia, e talaga ka fia e toi whaafeilo e atua i lo tau pa ia blo tau mamalu. Ia e alai le tātou pukalame ne TAUAFIAFI ma LOABAY, toi te liu mai
Ia ele mai o ngana malolonga. Ia aole I o tu whamnianga soifo mas whanau whatalo whatia anafunga. Ia lo mafuta mai sini o salia. Ia alofa tele atu. Marvel agent. Ia o mafuta batanto pokalame. Ia ma whatalo wha mai foi. Ia ala tato pokalame nea fiafi. Ia whaftai mafuta mai a te autauma. Ia o lo whapea o na avea pere tautua loa pei mau I le aso. Ia alota vai ato ele o iai seisi o tātou paanga o tuina mai ni whamnianga soifo mas whanau. Ia o lātou a inga o e pele mai I lunga tātou pokalame. Ia ele tu ua I lava alo whaanga o lau pokalame. Ia o li TAUAFIAFI ma LOABAY. Ia e ala I whamnianga soifo mas whanau pe o na lango ina malosi. Ele tātou kompania nga lei. Ale Freight Plus I vai loa whaleata. Ma ne tua mo so mana o ngā tau whaamomoli. Mai atunu e pei o New Zealand au se Italia. Ia asi lunga lato Facebook page. Freight Plus e te iloa ai mai sila fia so se awa nanga. Ia mo se tau whaamlia loto. Mo oi mo ainga ia misi alo tula lata foi. Ia so fia ke isi masi ma tau sang fau. Ia whapea. Ia o na tele ai lava ia uta whaamule whapea mtuina mai mo samu nei. Ia ai avele nei tū la ia e momoli atua I whaamlianga ia alau pokalami o TAUAFIAFI ma LOABAY so se tasi lava mata mai lava I se au pito matua po o se toi utaia se ia pa ia se au pito I titi ia po nei whanau whaamanatina soifua le so whaamaria tele le tua ia tō whapopo ni sanga sele mo o tō soifua wa lava Ia la o tau tua I a inga nuu e meseo e kalesia. Whata alofa te a se siria tu inga mala, ta alofa uso, ma lole mafuta mai. Ia mai la tau mafuta mai nei taimi, ia e ala I tātou pukalame whaanga solo. Ia o te iloa, ia ole ale umis tātou pukalame pe o nei e nea fiafi, ia o na o loo whiangai fo isa moe le toi pō malai, ia manisi lava o tūlanga pe o na iai, Ia le tonga fitinga o le whaamai matautia o le mistela o lo iai nei. Ia e le lei e foi. Ia o na alum whaapupu tātou amio. Ia ai toi whaaftai atua I tātou Pacific Company pe o le tuina mai tau au e lango e pea tātou pukalam whaamasu solo. Ia o nei tūla ia o le alu sina malolong papua lava le ataliu mai whaafonga lo ia tātou tala mai Samoa. Ia a wā lo sila fia o mea lo tupu nei vai tau. Kids, go look for your mom. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your island safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yeah! E tāua le whaanofo I seo lea wa awhia I se potu, po se paenga mamao le whale, sau mamao me le whanau witi ma tina ma itanga. O le vai rasi o le misela, e whea vea I le ea ma pipi I lunga vaenga, lo nofo ma whea lua I ai lea wa awhia, ma lo lei mo lo soifua whaanu natura. Whao ngā se solo susu, e wha susu ai le tino lea wa awhia, a wā le whiwa. Inu vai auli, niu ma ia tele whala au whaisua, ma whala au aina, I mea ai tau mafa. Whao ngā le tali fufonga, ma fufulu ma mālima I teili uma.
Mueo lo tausia le ua afia. Ia mama vaenga lo kukai mea ai, tau mamao me no fuanga tumutumu, o va aise fo mai pe a fai o tina ina. Mana tua, ele aise tau o le tui pui pui e tasi, ai onga afia ma pe a le faia lo tui pui pui. Pui puinga? Ai usi mai lola whaafonga ia o se whapoponga whanei o tātou tala mai Samoa ia e peo lango malo si ei whalitani malo anga lelei ale Skyview Villas ma le The Well Venue ia whaapea i fo i mali whali tupe au tangata nuu le National Bank of Samoa. Tātou tala mua ao iai pela tinu i whainga tāma whaanoa noanga o nal whaama i onti o le misela peo na awhia ai ma malidi wai le o atu le tonus fulu o tangata. Ai o leo whaalia mai le matanga alwenga so i fō malolo ina e ala isfono tanga ma leo tu stala. Le sua ino se no fuanga tumo oti le ana whaatautai ai ni tui pui pui o le misela. O nei tui pui pui o whaaleanga ina o maona le pōlenga le matanga alwenga i le pui pui a le leo no fuanga. Na tu wai nei tui, mai le iai fo i se whaatanganga aloa ia mai le matanga alwenga o so i fō malolo ina e whaonga ina ai. O le nei na fuanga tumo o te whaapea na whaatautai ai la toi te o tolu sa whainga luenga mua. I le awau nanga whaasoi fō malolo ina po le NHS. I ene tui pui pui ole misela mo le atinu. E au no mas whaatanganga mai le soi fō malolo ina. Pe o saunga le mu, ia nei tui pui pui. Na saunga ole o fistila mtanga luenga soi fō malolo ina ia le usa Dr. Take na serie whaapea. E o atu le onos fulu tui pui pui le ana avesea mai le nei na fuanga tumo oti. Maolo so ina nei la tau nei to tolo e au fia ini tau so fua so lua ma se fa to sanga so tasi se tulo o nei so enga na sa no le au so le atilo tilo se o manga le nei no fonga ma le au nanga ni tuina to e no ma fa tanga nga mai le matanga luenga e se no fonga tu mo ti fa pe nei le o mai ona so ina le lei ma o ma foi ona avatu le fa tanga nga mai le mataluenga e la to te fa tino ai tonga tui pui pui mole mamalu lau telo le atinu o ala la vai nei fa ma ele misela o le temi nei o fa inu mera la vai o tangata mali liu mai tele la vai nei fa na witi mo pepe o atu le tos fululua o le fa ingo ila tau le o mai atonga fitinga mole nei fa mai pe wa afia le nei fa mai o atu le lua fe fa se la tos fumal fitu o le temi nei o fa alia i lus fulu nei fa na witi mo pepe Leolo o sulanga tinga ina le fal mai tele mi tua o no le nei fa mai ma o le tele o ngase misela o toi te au mai tua I a inga wa manuia I tonga fitinga sa fa tino ai o le temi nei foi o leo o fa maunia mai le toi tala ino fe malanga inga le va o polmo sa va I mo fa nau e sfulu I matau sanga nga ilalo le pepe mea e pe o le tau fia mai le asu fari leo mawai o no le pui pui nga lava o tau sanga ia o lo o tele ina afia I le wha mai o ti le nei o le misela. I tala mai whamsi nonga le tai au na whire na tutula I eila ato e sfulman tasi le olo o mōri ai mōrianga. O le wha whai le ino la au whasaino le marijuana, o le umio marijuana, o le umio la au malosi, a toa ai ma le umia whaasol tula fono, o au penga matau tia e ala I se osfa inga leo, le ana whaasino ina I le awhi ongo whale atiu, I le tolu vai aso tuana I atu. O ila tau nei umai le imoria whaatasia e le tua leo na ese o mawaenga o whale atiu na maua mai ai ila tau nei. Mai le toa sfulu tasi lea e toa lua ni runga ali. Lea na wa aio tutu lai whaatasi whamsino nga ile tai awan lafi. O ila tau nei e awhi aiki lifi le ala I tango moa, Senerita Manuel Fale, Malaisa Ili Sinapati, Alisa Sinapati, Fatu Sa Nele Moa, Ferretti, Parataiso Toailoa, Willy Manuleleua, Tuana Ioka, Yakopo, Mafa Awea, Fa'avai. O le aso iwa le o le masina foule o toi tolo poi mta o poi la tau panei. Se ia tau wha mai e o mamaiso e suenga le itua le pe mta sanga ina.
e le tamaita ilo ia fui o ane. O le nei os whainga leo o whaamauina, o se os whainga pito i tele leo la au marijuana na maua mai ai. Le o atu le se fulu afe whai tauawhai. A to ai male ano lau mamangom fatu marijuana. Whapea ai fo i mala au malosi. Mautu tau, le ana mau o mamai le os whainga le nei. A leo. Na matoi va aiele le toi ai o se avano ana tu ina atu le whamasino ngai ta tala i tuas tau le ana ia pelo ngia mua. Le whamasino ngai ala ilo na ingoa. O le alile ne so fa ia Harry Mapu. Ma o le isi o na ingoa o junior leva ai. O le vai asa nei le ana toi tula i ele alile o Harry lunga le whamasino nga maua lunga. O na mori anga le tale pe fale marenga oi. A o le ana ta tala mai tua i le isi fo imta ap mua. O lo ia te e na ina. O le whaiele ni winga mātanga i seni teachers fulu a tausanga le matua. I le taimi na tūlai mua ai Harry modi anga tale pe whale maringa oi na whaonga ina i le isi o na ngō junior leva ai. Pei ta ina waf siringi ele fionga le whaamisino ia le a tawale sa Daryl Clark i ele ali ilea. Pe o ia lava leo Harry Mapu pei tai na tautoa ele ai ele o ia lea. Na au mai e whamomonga le tua leo mamau ai o ia lava le tasi. Ma toi loka ina i loa o ia e whaataria i tawalumanga. O le mata upu leo lo modi al tale pe fale malinga oi. I le aso ana nafi ina o toi fonga ina lam ta upu leo na toi tu watu ai mo le vai asu fo. Ia le nei lava mata upu sa ia wha mai a miso su inga le tua leo. Peita aina talo sanga Harry mo se avano e te tala i o i tua. Ai peita aina te ena le fionga le whamasino ia le a tawale sa. Ona na ia saunoa na pelo ngia Harry whamasino ngai ala i ona ingoa. Mai le mawhai ona toi tala ina o i tua. Ina ne fiwa toi whaatali. E tū lai mo la na mata upule ne yolo o wha ngā solo. Ona tawalu manga. Inisi o tala le aso ana nafi fo ilena iwa ina isti nalo na modi anga tasi alanga oia o vea mtanga tawhainga luenga. E peo na tua ia ia le tua leo. I tola ulaunga e wha peo le aso sfulu tasi o se tema na maua ai le whalo loa wha ma joy si usenga. Ua to e se astino i tupe o atu le afe tolu se lau ono sfulu tala. Mana tua ia i loa tamai ta ile suafa ia mele time, ma sue ina loa i leo. O le aso ana nafi le ana ia iwa ina ile nei mori anga i lumo la na fionga le whamasino. Ia le ia tawale sa Daryl Clark. Leo tu ina atu ai le fonga ina sfasalanga le whamasino nga moia. I le aso suru whaal masino i Januari. O le tausanga fōu. O tole tolo po le whamasino nga maua lunga, ia se mta apa whaasanga i sita mai whaasfulu tolu tausanga le matua leo lo o molia. I molia nga i luasfulu tolu o le whaioni fisauta inga tau fe usua inga se itulou. Malona lava a whawhine moni. O le whaatolo ai leo na tolo po le ni mta apa na sa tau whaamai a mai suesu inga le itua leo. I le matu ia maonga molia nga o tua ia. Haile nei tamai leo na molia ia le itua leo. E whaalua na talo sanga le nei tamai le a fionga le whamasino ia le a tau le saa. Mo se ava noe tala ina i oi e tua. Ona se ona toa lua. E mai, peita ai e lei mawhai ona. E lei mawhai. Ona na sau noa le fionga le whamasino. E whai si onga tua inga lo modi ai le nei ali ai mai se. O lona lava loto i whale i lona fine moni. Leo lo tangi i le nei mata upu. I tola o longa le whamasino ngā lo ta uai o le nita maasa modi o mo fo i modi anga lava nei o le mata i whale se i tulou. Ma le whai ambi o mata ngai se isi fo i ona fine matua. Peita i o leo toi moli atu fo i mori anga lava nei. I le isi o na fine la i titi atu. O le aso iwa o le masina fo wei loa ipe te tala i tuale nei tama. Pe a mai au na ilo i lana lo ia ia afamasanga mai ko so o na lole. Ia mori anga leo o whaina i le i tuale o leo. Whaasanga ia te ia. Tala moli o le taian nafi lea na talia ai el whamasinonga i el tala sanga se tasi o matai tāua mai lalo manu. Ia se wala pātone e nā te tuua ele wa inga le whaamasinonga. Mō tutu ila le māsina whau. O se wala lo ia te e na ina le mori anga tasi o saini whaamalosi po le forgery. O ni pepa whaamaumaunga e pei o na tua ia ai o ia e ala i se pepa retala. Mō matai. O lana tālo sanga e tuua le wa inga le whaamasinonga na tā wala atu ilana lo ia ia tau ili Harry Schuster. I le aso ana nafi ma o tutu unga e tau na tu ina atu pepa malanga. E whamani ai le aso i tua i Samoa. Ma le aso i te tauan toi fo i mai i Samoa nei mai Amerika Samoa. I le masina fau. Whari ai tōla ulonga le nimita opo le masina i Januari o tausanga le nei i le aso rusful tolu. Le ana whaongai na i se wala spepa sa whai pepelo. Mo se matai. Mana sue ina. Matua ia i o ia le morianga e tasi.
O le sai ni whaamalo si o se pepa sa whai. Ia, le whawhonganga le atinua e maisi ana ia tātou paanga whaafonga. Ia, o le tūlanga le pe o nei ei, ia le o tonga o tātou tala, mai Samoa, ia e pe o nei ai, e ala le anga le mai le Skyview Villas, po le whalitan malo le Skyview Villas, ai maisi lava, ia o le tātou whalitupe anga le ale National Bank of Samoa. Ia, e toi whaatalofa toi e lantou le mafuta mai, talofa pesi tuala manola mal soifua, ia ma le ano, ma le to'atelo i lantou, ia lo mafuta mai e lo mawhai ana kōmeni, ia ma loa le soifua ia te o te uma, ia i le tātou pukalame pe ona le afiafi. Ia ai tātou le anganga, ia o le tātou, o le taunu ungana, tātou pukalame nei fo ia afiafi. Ia ona e pe ona whai atu o te minei, ia e whai lava ai popo e ona tūlanga lo ia i wha mai. Ia onga le bisela pe ona iai, ia o le anganga tā ua lava, ia i lau pukalame ina ia longo, lo o tau pa ia malo o tau mamalu. Ia le tūlanga wa iai se update, ia o le tūlanga le bisela e ui na whainga tā, ia ona wa ia le whai numero lo iai nei, whai sina tele. Ai tātou te tuu i lumo le atua o nao ia lava le fō mai. Ia na te tafi e seel nei wha mai leanga mai Samoa nei. Ia ai o lau pukalame na ne afiafi, o le asenga ngana o whapea o na le tau i lau sirisila, ia malu ave whale o tō finangalo, ia se i lafo ane ni se nuu le aina, ia i le o iai ni tangata, ia o le anganga lava o lau pukalame, ina ia e malama, ia mama i o vaenga uma, e pei o na iai, e a ona e silofia. Ia a mata mai lava le tālana tau, ia e sawa e lava, ia i tūlanga pe o na iai, ia se update o tātou tala mai Samoa, pe o ni tali malito. Tele whatalo whātu a Chang Williams, ma lo whansoi fua nei aso, ia e ngata i leo lātou ma le mafuta mai. Whamanuia le atoa i a te o te uma ne afiafi, ia o le tau unga nā tātou pokalame, tātou toi whailua i le lo whamaleanga leo le tua le aso a te au, pe a te ina i so o tau soi fua, ia maso unei o la vai. Alofa tele ato whamanuia le atoa i a te o te uma, toi whamauina le nganga whaptai, tātou Pisilism Company o tu mai pe ata wau, wa lava ia tātou pukalam whangasoi solo. God bless you all, tātou toi whailua i le aso a te au, ai mori te mine, whaasoi foi. Dad, mai lo kupenga o la whakilo ke ngā kupenga i ngā National Bank of Samoa. Te umang kakangonga saki rai. Ia, vini mai pēa mor kupe. E wale sang, whakakele lama. Ia whai loa e kao i ka whai kumulei na whai. E nei se mea la kao i whai kupe. O ia ia. Whaonga ka ua le Easy Bank. Whaonga nei lo le Easy Bank. E whea vea ia iau se leni mai lau tau ngā tupe le National Bank anga e le digital mobile money. Talai nai i se pasing tala tupe po o se la la tani. A le digital iso o se taimi. National Bank of Samoa. We are Samoa. Hello? Dad, mai lo kupenga o la. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in mountains.